Ngicela ningiphendule la. Khona ivesi lik-225 ehlabeni zamanazari sivesi lesibili lithi mangiphiwe Nkosi nami nolothando lomntwana. Lawo ma-sentences asho ukuthini? Mangiphiwe Nkosi nami loluthando lomntwana. Uma ingane ishawa uyise ayibaleki uyishaya kodwa ibuye futhi ize kuyena, yena lo kade eyishaya, yena lo kade eyishaya izocela okuhle kuye kade eyishaya kodwa ngoba iyazi ukuthi ubani lo uyise. So uNkulunkulu usuke esifisa ukuthi singaba nalo lothando kithi, kodwa futhi lolo thando kube uthando lokuthanda yena, lokuthi umthande noma imithandazo yakho engayiphenduli kodwa umthande sebeyicele zonke izinto phandle phambi kwakho, abanye babeyicela emva kwakho, becela iy'moto, becelani abakhe, kodwa wena uqhubeke umthande engasakuphi abantwana, kodwa abanye abantu ebapha abantwana. Uma uqhubeka nalo ithi mangiphiwe Nkosi nami lolu thando lomntwana, khona le vesane ngezansi ethi ngizofela khona la esandleni sikabani sakho, ngoba ngizoze ngifele lapha ngibulawa yini la, ngoba ngithanda wena. Ngizofela khona-ke la, angizukuya ndawo, noma ungasangiphendulanga, noma ungasengenzanga isigwili, kodwa ngizofela khona la ngoba ngithanda wena.